Prangsi karbiang long life kelang tuma phan kardom paziro pini lam the sia jai mek long nili ratis rong par lapen ile tum long aluhi ki chop hapon lake ile tum doctor habeteron lapen dotulang ile tum karbi ang long aparman kai ki kidu kisung hut karjap thip lapen loga charli hin ko puson si ke pa prang dun jima ke than pon abang phu karbi lo charli asong long amai phu ake hai bijoy be pini ilitum la bangso lam the sia jai meklong ilitum ke chathan ponji bate seroi ji phan ning ke hang labang ke lalo karbiang long along ke ongdung quarantine center lapen ke home quarantine ke duatum alang tum ka pheri penajok ke ongdung atum ke kat la puson stame dolo lapen ke home quarantine ke duatum stame aning hang ling ke du ke dam la puson stame dolo lase labangso putha ilitum kecere backpen ke do ke thak je phan ilitum aprangsi arjupon lonang ilitum doctor habitiron alang li pele ilitum arjupon lonang kadom pini anian bangso ke so covid-19 pir thia dang long ingdang club anlo lasi ilitum adet tami asam long ri pustami pini anian bangke ingdang club lo da iltum karbiang longal arlu iltum arong aru don rap hember thakanda nang dopong lasi ilitum da risue yang atum punoy hiluing sai ke klem dam lapen lugo charle afan gi dam atum stami iltum adet iltum imithang ihemerit iltum ciwanang go lasi ongdung atuman ke dak iltum mahwar iltum ahemarit adung arai long nangili si ong no lapen aku son tha si ki wangi atum tadula sidami iltum a government karbiang long autonomous district council ben sidami itum kinang sot asonamu anke kipiga payir dulo pay pipon momlo lasi iltum la quarantine na long dubo makorte itum sitami iltum koson si iltum authority ben kithan me la bangso a protocol ateng si iltum kroinang po la ben niguan si iltum dak dunani ma la so ateng si kroinang po la ben iltum positive doko katum pulote iltum quarantine na long pen iltum isolation COVID-19 hospital long an wanang kogi haladak long sitame iltum kithik me labangso a protocol ateng sinang tumhan silang po lapen kinang sot ason mong anta nang litumhan nang pajir po lasi yong si itum yong si government pen kuan ma kabori lason natak si itum imina mata lason si bori tu nang po yong sila itum coordination ave kabori ave pulote kisungke itum iminamat si sumpo athe itum yong si ason koson ma kidunangi kithanai la so ateng yong si quarantine along dode quarantine arlu si tami nang itum belek pregram adim ben seke wangyong lasi mane atum bang positive du ita hai mane bang avete ta hai lasi haladak si tami nang itum kidoge thakun anke kachiri kikinang sodlo lapen son thak si marne bang photum ke dosele dong pura hem damju titi da berta ke long du lasi la son bang eklen nang ni athe etum hem yong se ke dam irong yong se ke dam idon hem irap hem yong se etum ke dam pute etum lake bele kalilo etum bangso bemar si I hem ke ponlo idon irap hem ke ponlo irong ke ponlo lasi madu korte atum se damela bang eklen nang elo sedami ladak aso namung nang itum gidu githak penceng lo kinang so aso namung penceng lo doktor nurse atum pen kopima nang itum pan sigilang nai nang itum pan angton pen nang pipo aro angton bing thik tangdu sidami di tiga celarang bong pen jate mane 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা ang bong le itum asap na giap do kok tai la bang so giap ho do bang itum ning siling nang po lasi nang itum quarantine long do bom hut punoy nang itum anu tin na phansin nang itum belek duji sabun punoy belek duji
la lang ju na ka punoy beleg duji bet punoy ang tuman beleg duji musuri citi mape punoy nang tum beleg duji la si nang tum an pen ke nang tum haladakta nang tum jir piang pong la bang so cipa choy che de dia bang se nang tum klem nang po la pen tum apong se nang tum hadak ri sar sam pen seng lok saniter sar kirim pen seng lok nang tum kidu ke thak cipang thir nang po la pen ong dung atum abang ke mata tahai ni tum aphan abang ke gorantan long nambi kok lo pathi te la tum bang ke dak pathi lo na pusi ong dung atum mata tai sita kali don mali itu bakor te itu ate non nang itu mabang ke non ni itu bang ke nang itu der le la gorantan ke lo ni li ke doktor lo nang itu bhan nang ke lang ya tum lo sita ni tum mata nang itu ko son an maka denjar itu da denjar lo nang itu ma son tak tak ni tum da gorantan tu nang po sita itu mang matalo na itu mang ye itu mang fitness do jakong do itu lo bangso covid-19 mahang itu pare mo sita me ilitum yong si hem je pondet donra bahem pondet ronga sor pondet pulote hada bangke ki bi ki thido sareng sarudo ange bangso ki so bangya prang me itum je than bom lo de ki su beheglang atum lapen arta ong dung atum ningan rokep kan abad atum lapen aprang kisu gelong kapasi kisi kisu pen gelong diabetes kisu pen gelong kidney kisu pen gelong halatum bangke ilitum ku an makar cabun ki halatum ge nang cabun eno pasti halatum long an le rok lu lote la bangso kisu ge multiply bom nono bang ilitum dukok lote ilitum abang ang padonang ilitum kaci along kasi danya ya kong do anjong si ilitum penyong si bangso ke so bille ke longkap ke puluti bangso ke so ke ilitum haidat po bangso ke so bang berko lasi nang itum ban isi frame time nitroxy pen ikrip tong lasi apong nang itum nang test di bangso ke test pen mo negative phong thom apong anong sa itum negative puluti nang itum hem kidam nong po lapen aro kithi tang do hem dam det pusame home quarantine ta dudam nai home quarantine no bang da son tha thaklo edum adak ta edum matha nang po man ma ki tama bang ke matha nang po je nelong ne bang along ne olong ne choi ni peri along bang so me ban nang dun kok ta lasi ko son si adak hem chi dam lo te hatak inu marang selo isu marang selo ipe puong selo lasi halatum han ko son se kapai unne de jima bangke nang piri pencek lok paci dunde de ji ki doge tha pencek lok paci dunde de ni riga sar sam pencek lok sabun use ber ampo saniter sar apong ben rampo son nang taksi nang li quarantine ke do mu nang li pakka velo prai thailo nang li pupete ke nang li to donra pe hem ke dam punoy rong arlu ki joi punoy dukandaru ki dam punoy hithi borwa ki tun punoy nang li bangke dam de sinang po aku rong pen rupen rong asor ruba sor busame la somunit ke la son bimar ke wana banglo la phan ke itum social distance nangpo pu kali itum na so word bang suman bang itum masab misuse do ate social distancing pulote la tum bang ekdom social pen masi hiloving nangpo la son gali mainly itum bang la physical distance ibang bensi asap su cibai lu chernei la si एकदम चेथान लो 1 मीटर दुनई मीटर सी दुनई तू सीता मीटर सी दुनई पुस्ता में नॉन सोन गरमा को फैन आरम के दो सोन के लासो बीमारा पी ये तुम मीटर हिनी अंदा दाम देता है लासे तुम मीटर सी दो पेन ये तुम लामा चिंकी बोलते 3 स्टेप अभी चिरो से तुम चिंक lam चिंकी जे थान नहीं aku bangso ke so bangke main ke itu ma phang phang na chun lo boson se ka chun ma la bangke itu lam चिंकी ho lai ing kroi ing ti asap apun sir bani la so pun sir ko an ma kili la bangke na bangso bimar pitun po la son lo la pen son thang thak sik la itum ang thi ang kroi ba iri ke ngalong nang yon tang abe mar long itum ka chiri balong ba long dia duga long ki bontam lo ti hala mang ge for mai pusi itu hala so for mai long ng si mat ne bang ng si dong nong lo area ken ba pudu nong lo ti hala area ken long ga tun joi po
Sita me area keng long tun joy besto te ni ke phangi nangi unlok ni ke ekdom sobi mar ke long popu kali ire keng itum sarsam ber pelute direct offer ludle ivi long nang ludle basi itum sabon ben sarsam ber nang po sanitizer juice ber nang po hong bar long lo pelute hem ke dam pelute itum bahai ire keng ipiri cipang ter hong bivet si hem akimi bang itum dudung po lalu akan ria sarsam tame ini dong lah sabun abang ke ini dong ongdung se oni api duni ati sabun ke sampai nang ke thi sopi sitame la ang pi belong si bang sopi bang tun somno litum non pui litum kes AMI pu base na pan litum arjudam sina nang litum asonga hin pen labang so home quarantine lapen ke quarantine center along halabang so along ke do ke thak nang ji atuma phan ko pine ke thik mek la puson do ma ke thik mek mane ile tumta penang jitu government laban ke jitu rong so jitu la so quarantine centers jitu ke semarlo itu da penang ke cerap dun jitu non ko bang padobong laban ke la so coronavirus ke so joine ke damtang itu government tum ki piun itu isia gave to go to government pen itu non dit public mate la ke longbong ke so to for example hong do tum same ha so long angbong tum isi headline number ki pido la so yo ajo ni alang tum nilban direct itu na contact long la so direct contact pe jong alang tum itu a problem tum ko tum mane government han direct address long halo so pen non bang lo kar bang long same bang long bom lo la pen non itu mo pen nalin kar jo lang itu quarantine center salong itu non ki claim ke tamang jeni tum ke matha pona lamang na lo je apong tin la so pos krung sai me tame do bom lo patumi same district itu la deputy commissioner itu ali authority pen tum kado social organization ki wa itu asi hala solong ke pang theke bang ta la lo isi ni bang ke ditu non teron sar ni hada isi ni bang edun po then government non man matha bang ke isi a danger theklang long bang lalo mate ha tu quarantine center tu wrong long ke tu atum same la so management man along itu alang tum a problem ke theklang mang lalo je hala wrong itu home quarantine ke tum long ma athema la so experience bang ke penang na nikana phisi la so jitu India punon international punon la so jitu akiso bang ke itu non si experience asi aso esperando yo le non clan yo quarantine donang ji bala so kisu ben ke pa jong ni ak break kisu ben ke pa jong ni son kali asi home quarantine mang ke isia danger bang thek dam long te home quarantine bulu te halo so home quarantine long isi quarantine ke donai ta facility ke pila dak separate si room donai separate latrine bathroom donai separate ke chu ju donai separate life sila somni haso ke do hemon ta me maintain nai last number 1 facility lam tu bang number 2 hala so ke do amuni da bang a patient alam da tu kecipan indi una je 14 days alang do ni ma jadi patient bang abe utte nani juidam tab jadi bar ko pulutan te lam ke kisu pa na chan do akun number 3 hala lapena jitu aka pretum a family members aka pretum la so coronavirus anoles ko anodo je ni supolo pot non hesi una pena ke do pena na ko singtu ngom pumat pu lam the je ching kidam la ho singtu ngom bu ha so kidam lo bote non son kon ma social distance ki maintain nani hala bang so 2 meter ono ba 6 feet ono ha to ke menda jo maintain nam de bulotan te latta agada jarba mane nang kisu na ki bang to ko lalo lapen ke jidu hormu hotar ke pachoy long tame la bang to ko lasi nonele tum mane mala so bang mat halo je government authority banam chuneri lo je quarantine centers jitu non di fulong isi pador ye problem situ isi do bang ke for example non noboda school lo etum thedam lo ni name jongjong visit dan lo penang quarantine centers no khulu da bang ke ratio wise per room long isi bangkor mune dui dame ke do ben hala so toilet facility ko anopi mate government facility ko anopi hala so porta itum jitu covid 19 ake so jitu ke khai bhani tum depend hoi jan so la hai factors itum jitu maintain on ibote ake so bang ke hala tum ta barum isi jo se edbute da ke so atenjai tum Chiun bom ase hala hai factors ta itum mong do pila ben sar puzon si isi knowledge pela ben patient isi tam do
an mai tum knowledge do la sobosu an ma ni tum ki visit hutta pena amri ro kilo putha tum bange social distance maintain te bolonde ni tum manglo dala tum maintain de putha hada tum maintain de lo plus tum patient ave in the sense that tum 14 days 15 days do ko apilo te within the 14 15 days ke do bama ho jonsi hada bong the positive cases long bolonde tum la tum 14 15 days bang atu akko bisi tum do nan kok ta hai ha so knowledge bang tum ve deta hai mine aso jodi la tum patient ave puni tum anan ni do dang dok nan kok ke ni tum aku kubijolo de tum han da pe na pon pe ha so question bang do kok ti asi la bang ke aso dal de danji jonsi within 14 days jonsi safety lu pute alan tum man obviously ponji ha so lam man da chi nanji la lo sita ke ong dung adim long ni le thek long lo ke dam tang lamding road council workshop long ke do tum hala tum bange kiso bang ang text tame inut phan long lok lo long de da pis tame adima bang sanitize kuri resi puma si padu sulo ape ris tame la puson si bisulo la pen halada ke pang phir dam ka vi pen jok si halada ke du bom quarantine center long ke du bom tum tame sap o ning ki pung son ke chepak lang do kok lo asi lason pulote kichi un ang thek bange do vejima pusini lima thadam dasi lahai long ke administration tum nilihin pen ki pudama bangke administration tum si ki vigma pusini le matha dam la lo number 1 ji tum non ko do da marke ke pali dan ni ko an ma ala an mang ke lil lang pusini na man mat sami pui ma pen sami li pulo je inu dam aji to patient ban mate inu covid doubtful ta muli pani jada big du budante ta separate room nai ba separate toilet ala bibe ni hal solo non itu du ki bi thek long delo ko quarantine center same de isi poncha satijon amuni room no isi de toilet room no dulu jhala ko obviously danger do vek po plus hala tum phan jitu government ko bibi ko anna ki chujun facility hatomon ki pinai la so jitu immunization jitu ki pa baji ban hala tum han hatum samela an pipedal la pene rong lom same isi quarantine center kesemar nayal nangko alam bala bala non difu amat la so jitu infrastructure quarantine center jitu non ke wangji some long near about 50,000 jitu akne wangji itu amunit amul angtam dan mangla hat man ke benten ji buta difu ma don mat ke infrastructure long lel jitu accommodation na pani tum piti thela lasi la so jone don banga rong lom same ha jitu community hall lo bas itu ki use non mat ki use de bama hando hala so amasi non maga rong quarantine center mu kha same rong jitu community situ same la so bang suba use dang popsi kado use same so bang ma amat khadam acha sir hala ke damtang hot Dr. Himanta Biswa Sharma pen ningjelo je asam along sitame safety avelo asam angkang along sitame covid keso do open jok hong pen jitu ki do tu kangdat punon ke charli tum punon hada ke do tum afan sitame nangtum hemwang nanelo hemwang sitame asam along sitame nangtum afan safety avelo pusi dingje pon lasi jongsi non pu besang hoki pu sonda thak Karbi Anglong da non 50,000 amuluk dolang ke bangje halatum jongsi wang etlo bulote ladak quarantine center along latum aphan asam angka 50,000 ke bain dolang bulote latum aphan asam along safety vek jipu latum pun chini jima mate ko pusom pe latum phan ke khang onang po thipi alam bang elalom athi bangso giso bangil tum men tong sikot si kilong giso lasi aprang pen si chelang ahem puno etum labang so ke so ani si la son mangi thing make away la si chenam alam mangke etum quarantine facility puno la ta quarantine aphan kali mane school ahem mane community hall pa mane la son long si etum binang kol sita etum matha thei je etum itu madet India det angkang pita je lason si itu phoji ekdom puchi uplup pu lason mang itu mathanam de lasi jong si ti uplup lo pulote itu mabangke koson se klem nang puta tong se kot se itu thik thek thedelo sida mi aprang bangke lason se itu high court pen same di order pilo je nang tum Assam det pubelo Meghalaya det pubelo ba na itum south na thu puta delo kumar man kudang man nang tum kido hadak si nang tum du thak nang po to mu kinang sot pulote kichu yun as ki nang tum phan hadak si nang palipu
lason si ang bong lom chitan lo sita no na bangi ang per theben ma se chiu flup lo ma se no na bangi halan ile tum amunit ile tum risoy ang tum kodak ma ang tan gitu hala tum ta itum fan ciponoi punang ko la si non pinian ni bangi tum ciwanang ko la si ciwan pen itum quarantine center bang ta lason lo itum hala data kopisi itum kidu labang so availability bang si itum utilize nang po la si itum kido ki pufe asap bang ke lagi tu wek nang po la si ning la solo ko long itum ning si paning ding wek nang po yong si itum ning si patiplu die ne ke yor hem nam lu po le ma do po i sung kisung ya nang po imu ma dum si po fast ke yung si piso sumenan lo blote fast ke malo ipiso kita ambil ipiso long situ demi second ke malo nang charbak cheng ji isu po lasi ile tum dorde chini lo itu dorde bang non ke pulo mo itu be samuda pulo je non itu madel long ke bang $15,000 sita non bang ta itu pong tum chini lo ba chitan lo je ilong vet arum sinang padu bangke munit padu sa 50,000 ong se tu bangdat plote non bangke ta bangkre phota donang kok thai la si ile tum bangke mentally preparation nang po je itum la song station da donang kok thai la si di phuang kang da tele lo itum wrong level nan ta itum school pencheng lo tanong te hari ta manduan da itum kibinai la so station an nang rota la si itum mentally no se prepare nang po la suang bong la asap sup itum facility gitu angbong la suang bong si itum kicire ni ta nang solo ni ta kicire solo la si tiga se itum open ta ni pulo je non itum gitu quarantine long gitu an itum risoy yang itum ang tang tata matum bangke itum cuma thalonang itum ingtang kring athe itum dorapet pulo te itum yokta cuma thanang poje ni khanang ilunji ke chance dulu 99% ni nang kilong unji ke chance dulu ni doktor bustami nang itum madung wangpo nang likhan nang sinang langpo lake 99% ni phanta nang unji chance dulu sita ni ok ni di along bangso ki so aphan kachi danja jakong dolang paremo pusi nang itum ta face nang po ni itum ta face po jate mane bangso ki so bang itu wrong level long tipon nang itu itum kaching honna itum apiso asu isu ipe po wrong aso hadak sareng saru itum aphan pa unam nang itu lalo menang lo di ke bangke la solo ko si itum government atum po ni kopi manang tum giun kopi mang itum government long gitu kopi scheme mang gitu ilitum han utilize ilitum un anpen nang pator nang lalo itum chuneng ribang ke laso alogot ilitum la kisum puwe ke tumbunoy sude de tumbunoy non suselang quarantine long gitu tumbunoy ilitum mang ke ining cipat nang poje ining cipang tang nang poje la ija kong ciparang nang poje bangso kisu tumhan bangso kisu pan itu arjau athe so kisu ke itum kere unai tagali kere ong itum weakness ong po la si kere unai ele itum un te nang un lote ni la kichi do tagali bangso kisu ke pe itum bangso kisu pen gi miun yong si care le 100% care yung si itum long lote itum 100% cure sida 100% kilong talong di non ateng an pulute non bang itum mange second stage la second level la tertiary level la bang mo la 3 level kithoma level an pulute hala da bang ke bang so ke su kumat pendong gi unine ko da pendong ge dong ne non bang itum hong pen angtan ki bang itum silong chot la bang ke level 2 to sita me la pen par chot pulute rong ar lulu chok po itum rong kinam me hong kinam along itum history bedu itum langsing long dong kinam lo ne tumon long dang itum lo ne mate ha tuar dam bom dong nang unbune sang na chunam long si
kaci umbo ne halaso level bang itum jate itum halaso level an bang ke Kelele dia ji. palili de ji phanse itum bori nang po lasi quarantine na long ki do tangamuni itum anjame itum rong rup asor tami itum halatum bane kakhire nahi agali jem nahi gali the itum kirap du nahi lasi mane long julong no mane rong long dam do o lasum ne lage adak quarantine long ki to tangamuni pot lang pasok nong le dape ba dake yo poni bustu hai nang pachunam long le dukan ta pamang long le lason bang le jadi unte itum readily itum koson se lang kapachu sok pulsami itum fast si priority pinang po dukan ke nam bustu ke nam po ta itum fast priority pinang nong po khali open dani di pulo labang so lambang ke just physical distance te chipahi duchot nei lalo Totang te malom so por litum dihina mo ington pon senang dihina mo phi puthot itum chetong tulanang labang so lam the silo. Dihina mo phi puthot litum lam the silong to wang tulo posinong litum besa ho elitum long non thek ponom lo je home quarantine ke do tum aphan bang ke atum phan district administration pen stame kelang chari dona bailo quarantine center lo pen to juilo pulote home quarantine a hemno padu ko hada ka bang ning hangling siklem pase hala bang so atuma phan kichiri nangji ko puson si kelang chari do nangji rara tum pen non mat government tumbang ke kisman committees kisman block level committees to district level committee tum ke seng dula pen village level committee ke seng asila solong bang pulote mainly ni kudaman tum maga block level la pen ke village level tum bang khasolong kelang chari no mang tum mainly bang ke da so responsible bang ke village level lo sibisi to ko tema village level committee ke seng do non government pe khasolong village level committee jun tun sila so arong rongosa ba aso arong committee dun si tanu pa me kalo putte ala so itu home quarantine ke do bang same asat itu ko ano ke jog nei la pen jogi ma pusin jogi man din ke ma khadam to tas athema khura so home quarantine ke do abang puyong si kon man anoles long le lang long de la so itu village level committee to si la so knowledge tame thana plus la so long itu social organizations tame atu tame dunam la ben government tame home quarantine bikok lo ma tha do man ekelang de ba check up nam de bang lo ICF porben ko amra tunda ke check up nam nei al jitu sa so apesen pan asom ke check up bang bang andam pom nei la pen ke aso home quarantine along si itu akesum nili thedam nong bang nalo je open nili buson hala so family tum ko amra so no rest kitu aso covid putha non il tum mangi laso kece pajo mo whereas laso kesu bangke non mat mai pe nang an kana bisi laso kesu bang itu lasi laso anules ko amai tumang ke tuila ko anong non bang itu non mga problem ang la laban itu mga itu social distancing to mutu free life sikis man bosto ba non apor ko pipi mai tum ki o nai khaso no mai tum po ide for example kenang sot na kam itu bang claim to nai ma kece bang kece dam kenang sot nai kali ko same itu kece bang dam de ti kisuma lasi khalaso ke claim dam no same song lek kisuma kan ke claim vek nai so kam claim kete so hem ke sunili ko akam si ke claim ma same aso hem at kitu dum claim chole haso no li yang tum ma la pen non mat ni li si kisum dam no ma lo je unreported cases non mat ke ola samni to 50000 ke bahi pura isi record long situ ko ba ik karbe non se la so 50000 mo 4000 bang ko ate deputy commissioner office so a record bang do posa men non itu makisu make unreported cases bang la lo for example non itu case office non di ma problem bang ko dia problem bang ko bro tante la so kaba bang da bang lo
So unreported cases tatum DCPs jonai ne dilo. DCPs jonai ne joine kisuman abangke haso atumbangke quarantine center on dun matun dem haso lam da sida full labe toar kan nika. Isi akia da son itum long lo kene Mizoram ben mang bom itu Arling also. Laso so kan break journey si bang lo the landingan mang lo ni DCPs na che contact lo je nang tu lasam son update talon jalan tu man kan tu nai lam to atu nama so report bang lo pro de hatu man kan tu gani jitu atu provision tu semar de plus provision semar melo bronte itu so unreport cases of safety measures so no isi vehicle jenama ligna jitu ke reserve pan vehicle pen enam lo bote ta safety measures ko am ke tu na ana belo by chance hala chance positive cases do bote haso jenaba october sing thono haso october tanage thaun tai lebne haso kopine gari lo banna ta hele haso gari lo obviously duko ase unreported cases by to nona danger do ba community transmission haso boso ke diverti nambang achang man thetum ke damtang hopta ini thom pran samet lang lo khiruni lo ju non containment zone jitu ki halas tame unreported cases pusidum enango haso lo mage home quarantine jitu bi be pran se ba koso keso pang the pran se mane penna ala feel si akiso bang mo tole penna ani fisi la so king sa mage da ka dem no na do pen ke home quarantine ke do to mang dam jang la na ai sia case di follow my tit retum arjulong mane aso also bang home quarantine na bi do tame aso adung het jujing ti la dukan si kula do jujing ti dam der pen haso kula lo jujing ti dam der pistame halada la pani ti det pen akapre do monta la so kula dan la pusi pu ang bom itu la so positive cases dong dan la so kula lo ke putho akapre do ti bom means it is going to be a community transmission itu detect lang het tame la so ana sidam bom lo bose jo si community transmission si dam jilo bulo te la bange itu lo ma bahari danger akisu mang da banan ko masih community transmission ke pa vedel ji phana bangya hola home quarantine ke do lapen quarantine center lo ke do tum sitame ke matha pon bang ke nam sa nili ke matha make alama galalo home quarantine man non government tum man so al bange jo si ke so story bote strictly bange la home quarantine man non ma ke stop check nahi no tema karbang non la so mo ban non ma ke tekelum na ni matha tengo dote tema quarantine center non karbang 40 quarantine centers do aso 40 quarantine center lo bange 15 to 1600 amni do jolan la bela tuman que control na capacity do penamon ke bani tame e tum jo si expect 3 to 4000 itu amulong itu tamte na lelote tuman jitu non pen advance tuman kibi ne yadi mai tuman signal ko nasni pulote difumat jitu according to the jitu government guideline pulote isia room pe isi jitu toilet room ne bathroom la so facility park het amni long do ne ha so abedet pustame so distribution of centers banke only the facility amane long labli pustame long same la so long jedma kono ne community hall lo kopinia hem josi youth me hem do ponte so long same la tumno chelang ra jitu only for 2 weeks to imati only for 2 weeks pulo de la rong tu tame chelang me abang do na aban government banke la so transport ke bani to ke nilong ba si safety measures na binai kusini bata tanga banke no ma ki pibom itu government facility be ko an ma tum ki pinai la an ke pibilang pali lable tasi whereas non some government doctor Himonto Biswa Sharma tame isu da solo align no manke kado go be tami si churu du ko jela manke penan ke chifai dun isi an level ke fine ke lo according to the mortality rate pen itu all India pen lama tuname asama la si la solong bang karbeng long autonomous council authority tun tame arol bang to ko alang tum maybe la tum development alama kana na tum claim ut hailom nisame la solong bang ta alang tum ke cepat ne polo sini mata atema la solong bang kisu mo lamali la hai uni detail of 4000 ba 5000 uni detail so 5000 uni tum around 10 block 10 thak dokte thang kisu ma dai sini mata no ma 40 quarantine start on ta la solong kelana isi experience pena an long ditu district administration puno ba council authority puno to kela hi long sara so busuma itu mesen ba chiwai puno te aso bosut take up tami kun kala
last lo nang lagi comment hangke puthi lo sitame nili non puan Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen ke thedam long langdam bulote opran ke lang ahin made la EM konsingrong pi abang phan ke thelong ba phai kompi Assam Health Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke ajo na lo sitame sang sisi along pulidam lo ke so dimna sitame ilitum da Karbi Anglong Autonomous Council ahin penabang ke lapuson ke thedam long pa phai kompi kalang kita ho lagalam de ini tum ke kami klaim barat kami klaim the leading for the front kalang banon penang interview long kami tum theglam je electronic je itu asam as interview penami tum theglam je health minister alang li nasi first cases ke bang में डॉक्टर डुम और हाई प्रांत हमें अलग इसी पैसे में दूँगा means इसी boosting अलग दूँ दिला के इसी के सो इतुम लासों के सो चिदान चेंगा असी अकप्रे मलेरिया पोषण कली मैं चिदान चेला boosting में leading for the phone नंबर ये नंगे नहीं बोते इतुम दा पिन दा support और चुरू नहीं जे कार्बन में इसकी बैंके आने सी इतुम लोग कार्बन में ये तो इन्हें किसी लोग बात तो लांग leading for the phone सी कुमारी और है tu hala pan kita naik kamu sampai alang sih aprang to sama sih lah that yang in charge kono la solo mangke claim nahi ma putih ma thada ala atimo lo alang sih kado ibla ma jo sedan ala feel lo ala visit pamika ke putih kes lo mangke iltum chini dei la pen ke kar beng lo non mat ke pen tu elo kita thano sih la mang le la itu lab itu facility itu mang on mak pinaji hala so bosu nang testing itu facility ma itu nong na haso testing facility itu nong lo bonde 14 15 is in Asia quarantine center lo amru pangki bi itu makam de for example nong jor hase konang ko haso bote in hong nang ko jo 14 15 days itu di bera la so long itu nong si testing aja itu facility non mat itu available lo lo kante la so bang itu apor ni pin dah tu quarantine center lo tu mak tame aku home quarantine center itu ke pono achang do ko ingla da bang la so di me akapre tu fill up no ma la so ke der jani si problem la no je abang lo manda tu bom la tu manda ke test di dola apke mi da bang ko quarantine center facility ana be ha so problem le tum ko mi da bang ko report bang no report long le lagi me thang dim long left pa be pol la si non le tum pu doctor pan lik ka su ponji ni ha bangge sir la jitu non district administration ben containment zone bikol jhaga tum hange hotel along sidulo e jhaga dim long arong ben amasi containment zone ki bidolo la pen tarabasa long son ke home quarantine ke pi pen amasi ada ke so long pe ada containment zone bikol ase hal hai a hem la pen hal hai arong lo sanitize kenan sok magale kalang lo ati itu la positive case tum sidami men itu la isolation ward lo ban tong thi the ko ma six man ge rong level an le ro la sikodama la contact history contact tracing la sukil positive amunit pen itu contact history ko dangnak magele la so timbang itu containment zone si gilo la containment zone along bangki itu daga bangki kenang so da bangki kesuman bustu bangki non medical level kena bangki pan li dam de ji sida hala dak itu kenang sot kiklan nai bangki rong ro risu yang benceng lok rong asar tum kado ya tum bangsi conscious nong lalu ada nona matu bangki itu mah council authority atau bunoi itu man tu claim lepin tu gali claim lo anu tunda claim lo te itu nengi the bangki lalu itu mata bangki lalu se bangso claim bang itu lak le dani aku latensi aku bisi kilang nang po essential lo busu itu kerong ge bang nang penceng lo itu aku pabanai lalu sa containment mo pen bulo containment area bangke sanitize abang da dorkar lo sita main abang ke sanitize dead tagali ki doge hak penceng lo itu kaciri pakai Jepang thir bangke nang sot lo la pen main alama bangke lalu ki doge hak itu yong si ki doge hak pen yong si itu ciri nahi a containment zone pulo de itu hanak pen
bar long le lo anak pen itum wang long le lo la sila su wang long le pulote halak kisung ke boy ko pisi dui labang ke itum kacini kinang so dasi halatung hanong si itum ang tanpa wang long le pulote halak ko pipila lang tuminay kicho yun pen gusto pen senglo dor flop ke halatung han pinang ko halatung hanong si pidor de pulote itum kapawang Veda ji pu abang itu khang ne depo atila tum deng incir do curi culang nang ko itu po badan nang ko tum da bawe po lasi ini tum hala tum han kapawang veda ji disiplin ben kapatu theng dia bang ke ton do kinang sa do busu bang itu palo nang lasi government tum dak lem do la son dak tak si government tum ke claim bang ke kili namde dokok ta hai laso ada ka de bang ke tum adungare ro masor sami tum ready se rab nampo ada kam se sang dor de pulute dumucha do tum bang ke sang rab nampo han nyam se dor de pulute hana be kerosene na be me be langa be dor de pulute bang ke ini tum adungare ke do tum si responsibility do la bang ke tum rab nampo alang te ala tum han nyam se tum door bukan patulo te lang tumabangke content manager doer po halatung banglo halatung man pawang te ilitum kado ita job wan po labang sa tum mathanan ni laban mo kan biya sa upulo je itum undetected case itu malong dulo undetected case dulo la sila bang so case bang many bang ki undetected man itum authority itum nebnong na dano ba bangso itum aku birta bang longon dedal sita me itum wrong route along bangkeloi ate itum mantu niar ni benta dung are hem daram tha tum ge so kudak man sigi wang kudak sigi dam alla dak sido bolle non dang nan ko la bangke itum wrong arlo amuni tibok re hem bang chini dun re la situm chini dun lo pulote loge mari itum bang si wrong isi ma se ching mai sing sai nang po usong se itum claim नहीं yang si itu yang si wrong level yang si itu yang si claim kita mabidi habe lote higher authority block level punoi itu na thana level punoi itu ma council level punoi higher authority itu information ang po la si wrong level ta pulo alang tum han aprang sige bulay nang po je nang tum halaso na po nang tum lang bimar labang so akiso avor dulu tahay abi tahay si tami nang tum nitum handa nang payok hampo nang tum handa nang payok po lasi halatum afan dorde phupi an bangke authority tum ben council tum ben nang len de aprang busai tum wrong rup tum ke tum kesana ke rap tum kinang so lalu halang tum hanong si tum kichu ki yun na busu yung si tum ang tum badar puluti lang tum panitum wang rik noy nang tum hamar luto wer noy ba nang tum hem kom long de do chon noy pusita itum pun no ben itum loge itum la authority han jo nay nang po than nang po ala tum mang bong tung la swab ken blood kit test pen chenglap la ta सरकार tum pariteng bon pit po la an bulu de tum cire po son la si kidam tangar ni bangke asama long si kaduwe long si long trok si ansil tumalong tes facility lab facility do cho la bang itum men isi bang itum sarbiang long pen itum la district pen le kilang cari kali state pen si kilang cari sida alang tum neng kimi pen mat non itum han non itam tang ni poni trok apang pen itum han isi separate lab karbiang long mate hujai ba itum la ya di Mahasau na district ito man ng Pilo kasi aprang ason ng report pida ni mathat ng te dero de tayo kasi itong authority itong malong puno itong cooperation dudon na lapen itong bangso akiso abo pen itong sipahay na mini disi pambesang non karbiang long bangke itong antang dan ke bang atau masih si kisu ke lona si itu cini lo, sapen kado ko bita cini lo, si ili tum kar bialong di purong su bialong,
hiji kulat anta ingkir elo muni da tum anta me ning hang ling si julo laso puthak nang ni ko pisi puji mini disi la solongbang non nitum tumi hastami district administration singwa idolo la se aso diphu itu tikula long non mat bangge penang street long tam towar long tam khal motor ke jodolo aso long tam aso alang tumai si step enji phansi kado wirat tam na tum chungri dun aso long bang jate den mulik anglum ke pa ong ede ji phan la bangge isi management mate maintenance aso aji tu covid-19 ke file long administration sampai itu akisum mangke itu non lah itu town areas also bosi isi problem tu lah so that kali lo itu quarantine center wrong itu ta isi problem na tak related non isi ku mana dipu bangke itu bahani lah pembicara li tum do sampai alang itu mangke lason mata theje nili laso keso kapre khanje se kene ke parulu bote hat so kisum kapre ko spread aji sampai alang tum bangke kapre alam kardio di saya tiba administration alam kami radio di saya kasih labang ke jadi tamtang mana nili media long ber request do jelas so alam mana sih itu difu isi karbiano capital yang aturan sih langsung rumah maintain te belum nanti langsung betul bang ke rumah bang ke seperti bang dokok mau bang ke itu nerak kami langsung kisah bang ke propo sih itu difu itu bersama itu don kira abang ke rong sih tu pen labang ke rong itu bang quarantine center ke dorong atun tame alang itu no ke chonda ka tundele karbeno along ke bandri ada kecari dam tundame ke bandu he may be in the quarantine zone ada kata quarantine center no alang dulu pusame ada rong solam adi de bang chokchi atema aso akeso bangke rong solam apre no le dam le time ni tem aso quarantine itu kedona ko alang la so keso bangke la an itu government itu guidelines alang maintain follow le puro tate aso keso ke alang nan follow asi halap dun pan ke tan no bangge isi kisum sih on administration bel temen tan dulu sih la solong ke bang hier ni ban ke dam tang as temen tum social organization hol ba ke ese beta ke cerap dun bom lo se arus se ke bang hier ni bangge non tum district administration bel te jingwa chi sai lo la sih ke bang hier ni rong quarantine center amukha sa ben tum ki humida bang lo hat bang ke lang dun tam cari bang lo la sih mungkin itu terong sar puson itu ke long tang tu mang le nom bang along chona ke suba apa ke itu bena ka pek long ke pata mi hamma itu mang ke la bang ke kham ke na po in to na po la so pasi ka do vikar yang long rat an so itu ke cedan long pa hai na po si na tu ka do we cerap situ pen hai po si ni the pe si na tu man tot carbon bitilo sar mini di siapa analis tamen ni jetan nola la bangso quarantine center made ko home quarantine ke do tumpen ke chile ke na sot alam nali rada phan pachini tha mini disi upon lalu jasi home quarantine gitu home quarantine ba quarantine center along bangke isi bangge achere nahi joy mucha athe itung home quarantine la quarantine center along bang itung achere nahi bangke joycha athi dapat bangke ilitum wrong arada belo ilitum chini je segir pujir pi ko dapat mage bang laso ambong se tum chire nampo lapen ilitum dorde phukhi anda la bangke ilitum government authority tu mansi phanang rapo lapen apor la doktor tum bangsi lab kita si phan swab hai nang elpo lalu the dapat bangke kenang sot bangke la bangke ning ding nampo lapen la authority tum pen cooperation nampo lase sonda thapsi authority tum puno government tum puno tum council tum puno ini tum fan la dorde phuki abang ans dami tum nang pador nampo kinang ye bustu ans dai tum nang pinampo o pibom lo lase an so se nang pibom nang lalo sidami home quarantine po bangke asat bati sumdu home quarantine bangke usually ke direct home quarantine home bangke bangse home quarantine po bangke ini ke dono badu ni home quarantine level la bangke da quarantine center pen ke pas tang ngane da negative bimara ve pu cinita sita bimara ve pu sita me hala pini ge bimar ke dotang amuni bentorap chomna sita hala bang positive lo negative lo sita la so blood nange la so jitu swab nange na bangke adda proportion nange setame
nang hala positif amunit pen gaci pa pulong bang ani kamsa pulu teh la swab nang enda tapi ani kamsa por senang en lo lasi lasu aphi dan hana unthe dak pen jong se nang la hum quarantine do am tu te pulu teh hala bang aku yo cimul tam susai lepo lasi la dak pen nang ke negatif lo pot hem damot kusita hadak hum quarantine do ni si hum quarantine na bang hello ada kabang elu keciri isung nege, ati ada kabang ke itu kacing honne, kacing tung ne, I hema sorben jeng lok isumar ipe pukenda, men cetekam long lopo, kido ke thap cipa ilu ni, physical distancing du ni, taka maintain sumu. Sita jong hele sung busa itu memang thana I bang elalo, I prana jones itu meglempo, I hoke pran mesen nang po ichiti jeng pan sil tum labang so a protocol maintain nang po pulo dasi tum chupan ending si arona tang ben tum claim nang po la son thak si laddak tum kumat ma la hum quarantine do cho la tum le si engdom pui care bang en sot pu gali itum rong arada tum mekaran busta kinang sodak hala tum ben helping hand kacirap dun abang ke kosong jalang tumpat home quarantine ka maintain verji kidu thek verji kinang sot alang tum torde phupe penceng lok abang ke alang tum han tum kirap dun ngi thipigi ase alang tum phana bang ke ne them bang ri pugali lo ba langan susok dun ri me nang endun ri theng nang endun ri pugi bang etum chokche ini tum bang ke halatum lang susok nam di itum lang susok siya prang si ala tuman lang susok nam po pa unson de tuman lang na pa susok ya plot itum sing ton bidam et theng da chuan nam ya plot ang tuman theng ton bidam et ba hithi borwa ke dam nai chunam nam nai bostu po na alang tum methang se dam doktor ilisi ang ton ben nam bidam et da son nam de itum klem pi nai ini ke ni beta kilong dun de la son ta ini ke government ben da tu ta hai po non penabang ke ati la tumahan la hum quarantine gitu tumahan kopisi kinangi horos mane men ke lagi cuyun penceng lo la tumahan vendor system si tik pipo busar do no la si hala tumahan ke la vendor tum si kopi ma kinangi bang la tumahan supply pipo asi hala la son lo de angton benong si tum tiga ba padoret lo de tum apan kisung o de la si itum angton pen angri pen itum cooperation do pen jong si itum claim lo ang ateng amang ben so claim lo te bang so kisu bang so vor pen itum job onji itum hai veji kusni ma thala dalo kasina itum ka do we fans me anso si itum labang so aki vor pen kacitan pen itum ka cipahaji apan sini ang tum ka doe handa kardon pilo nasi kardon churo perfecto litum malong lapuan apor alang litum methang asai ki ong pu apor pen stami karbiang long lifelong apor nang chipidun pen ki ong dun ko puson ali kilong dun jima rada tum stami labangso alang karjulong pen ko puson si quarantine ke do thek jima lapen ke containment journal ke do bom atma pans tame ke rap tun thek jima labang so puthang dun che than che mum long pot alang litum bhani phan tame churolo pen pu ilitum karbilo charli asong alang litum stame methang long ri long pat ke cherai kom je phan non apor labang so kisu pen ke fight along stame alang dum penan akam du lapuan apor pen stame alang tum malongso apor nilitum aphan apor na chipi pot pu alang li KSA president aphan stame nilitum karbiang long life ahin pen churo par piglo lapen lapu nilitum doctor teron aphan stame alang li kisu ke lang nangji ko ane kisu na bom pen stame malongso por nilitum aphan na chipi dun pot alang li aphan stame churo lo sipini labangso lam thesi ajai megalong ini nilitum la lai ton polona kardon